Jim Muhwezo Minisita w'ibyo kwerinda nagira ngo abantu baba babinjiro bworo makagabo nikiza kubahwera no kombeka amashomero nebindi nahabwenca abantu bashemerire kuhindura hantekateka yabo kumuru kuba mu binjiro bworo amashomero gaitu nkaga ni cyanguha okugombeka ahabwo kuba baza kureta ibintu byo kuguza konkanuje kushanga abinji tutine capacity yo kugura yaba ninte yaba nenki. Minister Jim ayongire yahiga abantu kurekeraho kwingerenda yonka ngo bitu barebeke banhinga nebyo kutwara mu butare gamba ngo mureke gukorera enda abo kuba abinji hati ntwinga ibyo kuri konkan twena ngo obuhinge byo kurya obuhinge byo kutwara umukatari. Government skwija kuguma kugirinda ngo niyo ya twumuganda go kombeka ahikiri kwetagisanitwe nk'abazire tubasa kwekwatara tugire ngo katunda n'akasente ngo mu bazire bareba ekerase tabonire ito tubase kugira okutwagigira bire twinhora yabegesa konka yatenguke bire temporary ngene hatabegesa bakolesa haratrins na beji ekitari kirungi. Aha mukorogu barundi ne miliyoni 58 kandi Minister Jim Muhwezi ahire miliyoni 30. Omugande makuru abakristaayo bekanisa ya Marinde eri kushanga umugombora yengajo mu rubuhweju bashabirwe kushomesa abana babo ahabwo burungi bwa nyensya kandi sente ziri kwingana miliyoni 8 nizo zirundinwe. Ebyo byona bigambirwe akurundana sente zo kwirukangira ku marirenzu ye kanisa izo baryanye mwebazyo. Abazire ubutata bano mu mashomero mukabiyemo bakaza kutimba feza bakaza gure bitoki bakaza kushubura nanyenda kushaba abazire mukwatagana na government umwana orabataye ishomero government mufibire kurangwa abana twatungura umutino gwo gwegese bembwiriwe President Museveni eryo negezaho kugira ngo eyombeke amashomero buri sub county na nahahito ryo mu nganju government eyombekereho eryo neyombeka ishomero ry'enganju. Reverend Apollo Tumushabe asimera abantu bona abariko batwera bwo kutungure kanisa yabo kashange kanisa bishakirwe na gishakara kandi katombekere na munara nakumbeka nakitera na brasta kongamukama ly'abaliisa ekiwango ky'okushana kisakubaho kongamukama ly'abasajja. Haleluya, amina. Engineer Kalisa bira ryo mugenyi mukuru ahendira rukusima bahereza ba mukama ahabwo mu rumo murunjo go barukora nguye kanisa eruba Reveranda eruba Bishop erumujomwe neteka hamuntu wa burijo amakora gagasha kwa Dani Basibye na Juliet Charles Sima.